Lourdes Ġordmajna għandha 26 sena u tgħallem il-ħjata f'korsijiet tal-lifelong learning. Ma' TVM News hija qalet li ilha tħid minn meta kienet tifla għax kienet tara lin nanna u omma jħitu u issa sar ix-xogħol ewlieni tagħha. Jiena suġġett inħobbu ħafna u ddeċidejt li dak li naf ngħaddih il ħadd ieħor li jixtieq forsi jieħu dawn it-tekniċi ġodda. Ħafna drabi fis-section tiegħi jiena ma nagħtihomx homework ġewwa id-dar u ma jisaw jippratikaw dak li qed jagħmlu u waqt il-lezzjonijiet huma dejjem javvanzaw minn ħaġa l-oħra. Waqt l-Open Day li saret fiċ-ċentru tal-Lifelong Learning fl-Imsida, iltqajna wkoll ma' Elena Merkulova, Russa li ġiet tgħix Malta ta' 30 sena u issa qed titgħallem il-lingwa Maltija u dik Taljana. I live here, I've been here for 7 years, so I decided to completely integrate, and it's interesting. And Italian, we travel to Italy, to Sicily often. So I would like to communicate. I would be interested in doing something with hands, maybe sewing. I will consider it next year. Fil-Gżejjer Maltin hawn total ta' 6 ċentri tal-lifelong learning. F'Malta hawn f'Ħalkirkobt, l-Imrieħel, l-Imsida, il-Mosta kif ukoll Bla tal-Bajda u hemm ieħor ukoll ġewwa Rabat Għawdex. Donna Gatt, waħda mill-managers, għaltinna li kull sena jirreġistraw madwar 8,000 student. Fiċ-ċentru tal-Imsida biss jattendu aktar minn 2,500 student. Żiedet tgħid li bħalissa qed jiġu offruti aktar minn 400 kors. Kull sena nippruvaw inżidu xi tip ta' kors differenti, speċjalment naħdmu pereżempju mal-Malta Crafts Council u nagħmlu xi ħaġa flimkien. Ġifieri dejjem u flan tagħna li nespandu u nkomplu nżidu aktar il-konkurrenza tan-nies. Il-korsijiet tal-lifelong learning huma maqsuma f'żewġ kategoriji, korsijiet ta' 14 il-ġimgħa u oħrajn ta' 8 ġimgħat.